tini press media ni bisingti जों sini edisi hafang sini tiprasa dofani bangui beskang salo जों bom hai samang khainai abo जों kisa briefly discussion khainai no joto phainai press media rok no lamsogo जों beskango sini joto dofani okrargno nini je kaisa society ni chief no head of the society no जों kaisa borom ronani thangtongo hani bangoi जों sini edisi hafang sini edisi administration ni bkhagtei borok no phainai salo जों talbrumno borok no onariam rowai thangnai onariam ni mari 5000 khlaiwi rojaknai nge jomatia koloi riyang kaipeng molsom jotoni head of the department head of the chief rokno जों sini edisi hafangni hoite rojaknai phainai salo nge hani bangoino जों tiprani joto lukurokno kaisa khobor kaha koktuma kaham saklainani bagoi tini जों press meet khlaikha bono bo Hodani chief no ronai obo detail sini borong gadang honorable em komol koloi bo sai khana ronai sini borong gadang cm sir ni consent bai nora uskang roguno saimang khana sini agri em sini phainai kaibrei pandana tiye 9 तारीख वर्ल्ड इंडिजिनियस डे 15 तारीख 15 अगस्त सेलिब्रेशन 19 तारीख 113 बर्थ एनिवर्सरी चिनी महाराजा वीर विक्रम मानिकनी तय 23 तारीख हिंगे चिनी 6 शेड्यूल डे एडिसी डे मानमानी साल जों पालायनानै थाङै दं चिनी प्रोग्राम किसा चेंज उनखा आ प्रोग्राम चेंज उनमानि नरगना ताबो साख्लायनाय मुचुमान हिके सिनि स्टेट लेवल नि जे प्रोग्राम फाइनाय सालनि इंडिजिनियस डे वर्ल्ड इंडिजिनियस डे खुमुलुङो अंयावै आबो मंगिया कामियो खलायजाखसिनाय मंगिया कामियो अंनाय स्टेट लेवल नि सेंट्रल नि कतरखे कलरफुल रैली कलरफुल कल्चरल प्रोग्राम ते डिस्कशन प्रोग्राम भन आरो महाराजा मानजागिने एस ए इनॉग्रेटर चिनी चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर बो मानजागिने एस ए चीफ गेस्ट हिसाबे तै जों टेबो चिनी ईएम जत ईएम एमडीसीस तै चिनी पॉलिटिकल लीडर रखनो जों कबगनानि थाङै दङ के आबो आ पान्दानो चारिनेन बगे मिया चिनी बुबाग्रा बाहायनो मंगिया कामियो थाङै अनि आरनि वर्कर्स रक बे कक सालायका तिनिबो चिनी आरो सब कमिटी खाजागि दङ लोकल बेस के लाइन डिपार्टमेंट न खबै चिनी जेटि रक्ताबो मीटिंग आसगलाय दङ के नरकनो जत इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया सोशल मीडिया तै प्रेस रकनो कबबो फाइनाय 9 तारिख वर्ल्ड इंडिजिनियस डे वो सेंट्रल नि स्टेट नि प्रोग्राम नै मंगिया कामियो आरो फाइ मानजा फाइनानि तै कभार खाइबेन बाबे हामबाय लेखा हामबाय जतो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फाइ मानजा फाइनाय सिनि बिएड पाइ फाइजाक सिनि यर्स रक तै बिसिनि ऑनरेबल एम जों दिनै प्रेस मीट खायनायनि बाद दंखा तानि के जतनो साइमानो दिनै फाइनाय सालो दिनै तिप्रासारनि हाम खायनाय बागै टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बसकांगो फाइनाय मास्टर होननानै बागै लेखा फोरोंनायनि बागै किन्तु दिनै अ जागायाव जों नुजाखा जे दिनै एलिजिबल ब्लेक कम टेट होननानै बागै योग्यता करै मैक्सिमम नो ओ जागायाव दिनै स्टेट गवर्नमेंट थांनाय 2018 आव
Kolkata o kaisa BEd training talang thangkha talang thangmani yagulo borok jotonu porikha rok paikha porikha paimani yagulo borokni last semester ni rang rojaya hanoi borok tabo certificate maya ngui tongkha hingke certificate maya ngui borok barbar no college ni hoite chithi rojakha nironi rang rok phaidi rang roya hingke nironi certificate roya omahai hanoi hingke o jorao sini je BEd pass ngui phaijak rok student rok borok sini honorable tribal welfare minister by malaikha nini tribal welfare director by malaikha malai borokni problem no borok sakha je rang royani bagoi borok certificate maya ang tomano daiti college rang roy rani bagoi maherok salaikha phia borok positive message malia positive assurance malia hani bagoi tini aniro phaikha borok 5-6 din age phaikha 3 tarikh ano borok memorandum roi kelangkha je borokni bagoi kisak subamong borok sangu hingke o jagao borok 63,000 nini 58,000 omahai borokni rang rok khai tongo hingke roughly borok 30 lakh rang thangnai paloi hingke je rang ganang rok hingke musuk rok phaloi kheto rok phaloi jotono college rang payment khlaiwi borok certificate naharnani bad dongkha jodio omo state government tribal welfare department onani tongmani tani hingke borokno joto khoros boros biya khaiwi sponsor khaiwi borokno college pore rowi BEd pass khairi tobonai hanoi borok talang thangmani tini chini chogyati prasarok borokno 51 jona oro jagao tongo nirok naimana oroni boroni list tongo 51 borok student je RN college by guitar teacher training college borok pore wi pass